Medo kwa Asante Region NDC amanyo kodimo mabubi ye wohodmo HSE de neyi bra womo etumi epriye ebontoa na tumi bedi womo nsem no akandifo ni bi ye no womo empensa womo cheso mato majeje momumu mu biem panyi kura nanka womo ehwenim se national apprenticeship program womo didi ekọ yesenka womo emfa no womo anyene sa womo chese mafia politics a akandifo no ede ye adwuma no womo sesanfiri ho. Emabunu nkabom kuwa omo DC mu Asante mantem hanei omayen senchofo nhye akire wonye odie dia fa mpanifo kwan do mo fa so wo bra yeto aba wiye ema wo mudi aba wo kire se ohwe tumidi a yede echeche koyi a omatena kire hu se Asante mantem he mabunu do na ensentina nkabina ba ko a ewo so mo sa etimi kan nso mpanifo enna tumi ni beka yensa wiye no ye twa se party e wo akunimfo we mu ye wo intellectuals e we mu thinking say nke baby e be national appointment yenti yedin e de list akonkan say sam nante wo na ye adwuma wo krum anmo enti twa say wo so mo twam bre so aba yenti wasem ye busa youth organizer o say Pablo say Madam Betty Modrusi say Madam Betty Modrusi ni regional minister say ya fa ma esumesi na so benti no kwasem yenti mi emfa to mi ama obi ano sa benti no kwa kana sem no ta bochire o wo ye boga wonu ko ye fa so ye winning election then say do de ba dia anam say ofu mo company ti no ye mfa sa atumi ni ma no na ne omo ye wa Asante Region ni na ayo mo parochial interest intira ana omo ye sa no ma no ana ye camp enti anam say youth ring awo Asante Region ye ni kama fo nti obi no mo obai o kan bia ma ye ada youth ring for ye ni NDC for na ye ni NDC for na enti dule zebre asedu nketia mahama eni tamidamfi momna meka maye munti ana regional minister enne Madam Betty Modrusi we say munti enti na Pablo we say na yantra hono mo emasa de we ensi Asante Region ye ka tell you regional minister ye ka no kwa wo ma che say ye ni camp obi o de deserve say ese wono mom ne bondi no o mo ntwe ne ho free youth asem crampo youth appointment won twe ne ho free na na ono kwa no didi a eyeye choboy Bravo, no share, has a long way to